Hello Bab song jotono phungkaham tini ang norongni bagai haino hai tui phajak latest rubber domestic price in Agartala as on date 25 tarik 2 March 2025 ni miani sanja jorani latest update norong nugui mankhana ani screen no rubber board ni phasing tui notice ongkharjak songke Bab song tini ni video kangke kisa interesting ngnai tamni himale rubber rate teruk baroi tongmani nugjak tongo as compared to last week thangnai satta ni saitai kisisa dam bariman nugjak tongo songke busuk barikha obono cheri nailayana songke Bab song noro haino hai ani screen no nugui manfikna oro tinta jagani domestic price update ekloge ongkharjak puilao tongo kothayam tei second tongo kuchi tei paithago tongo Agartala songke Bab song phari jeng chini Agartala ni red no cheri nailayana oro tongo duita category type of seat rubber sheet mane duita category type tongo kaisangke RSS4 tei kaisangke RSS5 RSS4 ni rubber sheet quality iko obohai ngna nangnai fully dry smoke rojak chak sajak mal ngna nangana iko noro ani screen no nugui mankna te RSS5 rubber sheet ni quality hingke iko obohai no noro ani screen no te kaisa nugui manfikna songke Bab song phari jeng RSS4 te RSS5 rubber sheet ni price no jeri nailayana RSS4 ni price hingke 18,400 as per 100 kg no divided by 100 is equal to 184 rupees per kg 184 taka kg oklayo te RSS5 ni price hingke 18,200 as per 100 kg no divided by 100 is equal to 182 rupees per kg 182 taka kg oklayo songke Bab song noro kisa comment ke sanani tapokdi noroni area ore busuk market price choloi tong eba bazar rate busuk choloi tong kisa comment ke sanani tapokdi so norok video no chajak tong ke like te share khari di te chini kubun Tiprasa robo nungmani ingte hangbai